antagan terjuai. Tiap ikam hendak mulai bapandir, lamunnya imbas sanja rancak hendak ku tulis parataan. Nangku harit jar urang karindangan turami, napang asa kuma ulama rista. Suaku bapikir kumuari hajaka ikam tuyuk, tapi am liwar ngalibana. Bagantuk mata munya hendak nyaman pancana, kikisannya aku niada di simpangan jalan, nangali banar sanku haha.